Ko te reihi whātekauma ono, ngā tāne te kaumaiwa tau meraro iho te pakeke takitahi 250 mita he whiringa whaiti i te waha ngā te takere. Kei te aratua whā te kura kaupapa Māori o te pihipihinga kākano mairangi a te atuari mā te wharekura o Maniapoto, Francis Douglas Memorial College kei te aratua ono te Kauwhata College kei te aratua whitu Opononi Area School, te kura kaupapa o Ruamata kei te aratua iwa. Kua tū te haki mai tēnei te whiringa whaiti tuarua mo te wahanga te takere. Ana, ko te haki wheroa nō hoki. Me te haki kākāriki i tēnei te whiringa whaiti te takere tuarua o te rangi nei. Ngā tāne te kaumaiwa tau meraro iho te pakeke. Taku mōhio ko te aratua ono te ara tere rawa i tēnei reihi. Me te aratua whitua no hoki. Hūkere ana tātou tāne hiakai kia whai tūranga ki te whiringa toa. Hei te ahi nei. Nā whai anō kei te aratua ono, he hūkere te take, he horo. Ia rātou kātai ki te whakamutunga o te reihi. Ka kite i te piki o te manawa taki. Rātou e whakahihi ana, te whakatinana i o rātou kura. Francis Douglas Memorial College, te raka tuatahi mai i tēnei te whiringa whaiti tuarua. Tuarua i te aratua whitu, te Kauwhata College kātahi ko te wharekura o Maniapoto. Ka pai whakanui ka tika. I te aratua ono tā tātou whakaihuaka, Jonah tōnei ngoa o te kura o Francis Douglas Memorial College. Anei te tōwaitanga e te whānau, i te timatanga o te reihi āhua pakanga te aratua whitu me te aratua ono engari, te āhua nei ko te nakawhiti i mau ki te aratua ono. E paku tiro haere engari. Ko ia ke ka mau hei whakaihuaka, ko ia hoki ka whai tūranga i te whiringa toa hei te ahi nei. Anei ngā whakaputanga o te reihi kātahi ka hipa kei te aratua ono i tuatahi mai Francis Douglas Memorial College, tuarua i te aratua whitu te Kauwhata College, tua toru i te aratua rima, te wharekura o Maniapoto.